Tong, lu lagi ngapain Tong? Lagi main apa Bang Mail? Jualin akuarium dulu gitu dah. Oke Bang Mail, saya cariin lawannya. Ntar kabarin gue ya. Iya. Oke, tungguin ya. Oke oke. Jual akuarium. Oke oke. Ntar gue cariin lawan. Iya. Tadi gue denger aja mau jual akuarium. Iya, Bang main gue. Ukurannya berapa? Mau. Ya kalau ukurannya 1.000 mah gue mau. Ntar gue tanyain dulu dah. Iya, pakai nelpon lagi. Halo. Kenapa aja? Kal, ada yang mau nih akuarium? Oh ya udah langsung aja cek ke lapangan. Ya udah, oke. Ya. Kan lagi ngomongin akuarium apa ke lapangan? A few moments later. Mana dia si Haikal? Tadi suruh nyek lapangan. Jadi Udah di nggak sini jual lapangan, orangnya kagak ada. Jadi nggak sini jual akuarium? Mau tahu nih. 1 hour later. Bujuk. Lama banget nih orang. Gue udah nungguin 1 jam sini. Paling lama banget gue 1 jam nunggu. Udah, gue telepon dulu. Udah. Halo, Kal. Halo Jal. Mana nih? Lu tadi nyuruh gua ke lapangan. Gua udah di lapangan nih. Yang gue maksud cek lapangan itu cek lokasi. Bukan lapangan bola. Ya. Ya Allah. Oh, berarti gua salah dong, aduh. Lah, gue nggak diajak.